psuje jednog častim i poštenog gospodina. A ovaj od mokjeni reč da prozbori, no sjede da ga ne gledaju. Bogomi, veljuti ja čoče, u tim velikim varošima čovjek će svašta da doživi. Ostao bez oba oka, ako nijesam kroz 2 ure sjelom istog jadovana, kako se vuče onda besposlen, kao prebijena kučka. Brem, 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 mamma mia! Šta je ba, Jarane, ha? Što pričaš ti? Slušaj ba, vam što je bilo danas, slušaj. Uđem tja u autobus, kad pored mene na platformi jedan od onih šmokljana koji srećom nema puno. Inače bih ja bio nekog od njih, bio oca. Ovaj mi jedan fakir od svojih 20 godina bio naočit odvratan. On nije ba toliko zbog ovog svog vrata golog kućurana, koliko ba zbog ove špakcije boje potliđena što je lik frizog šešira. Taj ušljivac, kako si bio smucio, Jarane, došlo mi da ga odvalim. Ali pošto je autobus u to vrijeme bilo puno raja, ja sam iskoristio priliku da njega s vremena na vrijeme gurne lakim u rebra. A lik je strgnuo čim mu se dala prilika. A nisam još pošteno stigao ni da ga očipim po palcima. Ali na kraju sam mu rekao kako bi ga malo šuknuo, da mu fali jedna dugme na kaput s velikim razlizom. Ja sam ga šuknuo. I da, rekao sam, ne budi lažo. Brem, 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 gu! Brem, 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 gu! Brem, 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 jira! Dobro večer. Ja sam primarius dr. Lejla Bošković Hadži Ekrem Đumurović-Curc. Imate što prati da vam pogledam puls? Gospođo, imate ubrzan puls. Molim vas, ako se to bude češće javljamo, da se javite u domu zdravlja. Da, na službu porodične medicine. Poslije male seanse hemoterapije pomislila sam već da ću biti podvrgnuta karantini. No konačno me ukrcaše u jedna ambulantna kola puna rekonvalescenata. I tu sam dijagnosticirala jedan gastralnični šok malignog organizma sa trahealnom elongacijom i deformatnim reumatizmom vezivnog tkiva oko moždane duge. Ovo je kretenoid. Odjednom pada u histeričnu krizu, jer ga je neki paranoik udarao po konfličnim dilizisima. Brem, 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 gu! Brem, 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 opa! U vrijeme kada lavovi silaze na pojila s pazivnom kavuzu koji nas je vozio do Nagreda. Jednu zebru sa vratom noja i sa kamilakom okruženom trakom. Odjednom zebra poče da bjesni. Pod izgovorom da neko susjedu živinče lomi kopita. Kako bi se spasila batina, ona odgalopira. Odgalopira u neki pust predio. Malo kasnije ponovo sam je sreo u društvu jedne čurke. Sa kojom je nešto šušketala u vezi s pelim. Ne budi licemjer. Brem, 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 gu! Brem, 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 gu! Brem, 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 autobus, autobon, auto S, autozon. Na stanici Napoleon, na liniji Truckafon. Kraj šumara, šumaron, uveli dan, uveli dom. Jedan momčić duplaton, nosi klobuk, klobukon, uveli dan, uveli dom. A taj klobuk, klobukon,
ima traku, leti mon, uvreli dan, uvreli dom. A tu straga platformon, gužvanjac i gunjavon, cuje dasa žirafon. Vi ste konj i vi ste slon, to je lapsus izlapon. Ali taj lapsus izlapon, nezgodan i nezgodon, razlučen i tu. Ja Boga mi ne znam, pa što hoće od mene? A jesam, uzela sam stare transoko podije. Jel bi on zeta? Po svoj prilici znate, u to vrijeme sigurno jeste. Mladić, s nekim šeširom, pa legla moguće. Ja ne zavirujem ljudima u nišu. Baš me briga za njih. Letina štoga. I ja tako šešira. To je zbilja neobično. No ja, što se mene tiče, baš me boli za to. Kakva gužva, kakav smrad. Kod nas u Zagrebu to nije tako. Ja ne razumijem. Neki lik se okumi na tebe. Hoćete gaziti po nogama. To je naravno zaguljena stvar. No docnije, kada te dobro izeza, uvuče se kao neki prljavi burger. Zbilja to ne razumijem. To sam fakat vidjela svojim očima u autobusu Sanatrasa. Kao rođena Zagrebčanka, smatram da je taj lik imao malo predug vrat i neku glupastu špagu oko šešira. Ja nikada ne bih izašla na špicu sa takvim užasom na glavi. Ali lik se, kao što sam već kazala, nacrtao na prazno sedište i viš niš nije prozborio. Ali ponovno ga ja sretnim s nekim tupanom tamo na Zapreški polja, imamo čast izvijestiti vas o tajanstvenom i zlokovnom prisustvu jednog mekog šešira neobičnog oblika, okruženog nekom vrstom špage. Pod rečenim šeširom ispazismo mladića s nadbjevenog vratom izuzetne dužine i odjevenog na način kako se najvjerovatnije oblače ljudi u Kini. Rečeni je stajao par trenutaka uspravno, a onda se njegova pažnja ustremi na kaput, te ga moga smo čuti kako govori. Nedostaje jedno dugme! Nedostaje jedno dugme! Mi, povučeni uprkos našoj volji, slijedismo ga izvan naše oblasti. Očekivašmo ga u jednom malom, salatom zasađenom vrtiću. Šeta kukavica, mala šanica. Jedna ptičica. Slica prava majmunica. Šlica konjelica. Mala vevurijevica. Lepca kočutorica. Pa neka smiješna kapica, nemoj mešnica ulica.
u Sanski most i vozila se u Sanatrans. Jednog dana oko podne uzeo sam autobus za naprijed. Bio je prepun, skoro. Ipak se pobe, tamo vidje jednog tipa sa dugim vratom i sa šeširom s nekom vrstom pletene trake okolo. Ovaj mi je jedan svojih 20 godina bio naročito odvrat. Ama nije toliko zbog svog vrata golorka i učurana, koliko zbog nekakvog učkure koje kakve ovo koje naramče. Što bez oko šešira? Kako se on meni bilo smučio. Ali pošto u to vreme bilo par svita. Ja iskoristim gužu da ga s vremena na vrijeme gurnem laknom u rebra. Ali ustrupnjači mu se dala prilika. Ama nisam uspjela kako treba ni da ga početim po policiju. Dajem ja njem kad sam pošla da mu fali njekako dugme s njekako kaputa s njegavim mogičkim izrazom. I još mu kažem, ne budi povodljiv. Koji sam ja, najbar? Brem, 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 bu! Brem, 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 bu! Brem, 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 bu! Hello everybody! Je li sve u redu? Kad gledam, vidim ti ja nekog zvrndova sa vratom, Bog te video, ko u žirafe, s nekom muzicom oko šešira. Gledam ti ga, ja mislim da je to neki zeze. Kad gledi njega, on poče da opominje jednoga do sebe. Ej vi, veli on njemu, mogao bi da pripazite, vi to namerno gazite neprestano po mojim nogama. Ovaj ti baš ga briga sebe, ko balvan. Da bih odmah pljusnula nečistanje. Pri povratku upravo sam preživala u autobusu. Ponovno bez sredstva. Pred dževačnicu, kod sutke, u društvu našeg pekara, Destana, koji mu je davao savjete o tome kako treba steći pogačice, a da se pri tome samo malo nadignu. Lično on reče, ne budi gladan. Brem, 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 bu! Brem, 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 bu! Brem, 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 reš! Ej, znate gdje sam bio neki dan? U jednom prepunom autobusu. Kako smo samo bili stisnuti. A kako je taj lik tek smiješno izgledalo. Pa šta je tek uradio? Zamislite, tek odjednom, dođe mu da se svađa sa nekim starkiljom koji ga je to pićvirića navodno gurao. I na sve to nađe za shodno da se smjesti na jedno slobodno mjesto. Mjesto da ga ustupi jednoj dami, ženi, trudnici, tebi.